بله تماشاوان برز لسر وی راپورتی را دوستن لسر جوینا تلافیج بو کو ام بزانم چه دناواوی جوینه ده حتی گوتو بشکرن هلوستا تلافی درباری پیشاتین عفرینی چه بو نهاد بری خوبت میوانی خو اندام دسته سیاسی گشتی تلافی برز عبدالله گدو خیرات ناتت کم برز عبدالله دست بکده گرچ مر بیج جوین بگشتی چاوا بو مجارن کو هاتن گوتو بشکرن ده جوینه ده چه بو کرم بک د جوینا دستیا گشتیا ائتلافê de ku her du mehaçê dibe di serî de bêtir li ser yanî rewşa derbaskirina rêxistina terorîst ya Nusra desteya Tehrîr Şam ku derbasî Efrînê û herêmên dî Bakurî Sûrî bûye û şer û pevçûnê ku di wir de derketiye û ji yanî ew seredana em bêjin şandeya îtilafê ji Amerîka re ji New York û Washington re û wego ana daxuyakirin jî li ser rewşa penabera ê Sûrî çi Libnanê û ji bilî Libnanê û rewşa girtî û kesê xwedî çarenivîsa wan nexuyayî li ser avan tişta û hin tiştên dî jî yanî karê ku lîcanê bi îtilafê girêdayî pê radibin li ser van tiştan hat rawestane. باش برز قدو امي تنها تعمجا فكري لسر چه مجاران و گفتگو کر هم لسر روشا سوریه بگشتی لسر وگرا پنابران بوی سوریه هروها لسر پیشاتین عفرین امي بهتر گرنگی بدن خالیان جی مجارا پیشاتین کول عفرین رودانه ده هفتیا درباسوی ده و درباسونا برای النصرة جبهه النصرة بو چند نافچین عفرین و نافنده عفرینه هل وسط ائتلاف يعني ائتلاف پیشاتین عفرینه چاوا گوتو بیشکر هل وستاوی چوب چوبوت ائتلافê di destpêkê de ew nakokî carê di navbera grûpên çekdar di kûçê dibe wek ew nakokî kûçê bûn li bajarê Babê bi sedema kuştina ew em bêjin rojnamavan ku hat kuştin ew û yanî hevjîna wî û zarokê wî Ghennûm di pişt re jî ew ji xwe sedema derbaskirina Nusra yanî belkî ev ji xwe re wek istiqlal kir yanî hinek hêzên ku bi ser wê ve ew ê etîbar kir ki tedelê hatî û hat û berevaniyê berwad bikir tiştekî wiha bû yanî bigiştî yanî helwesta îtilafê ew e û doh di beyanê de jî derket di beyana xîtamî de ji desteya giştî îtilafê ku divê ev şerê ku rêxistina terorîst rêxistina Tehrîr Şam heya Tehrîr Şam divê ew şer ji xwe raweste û divê ev yanî çekdarên ku bi ser ve û hêzên ku bi ser ve ji Efrînê û ji bilî Efrînê ku derbas bûye jî tevan derkeve û ji xwe hat navkirin yanî rêxistina terorîst û ji bilî wê jî wek yanî destxweşiyekê jî ji wan kesê ku xwe pêşendan kirin û dirûşim hildan li dijî evê rêxistina terorîst ew yanî em bêjin ew çalakiyên gelêrî û şoreşgirî ku li gelek bajarên Bakurê Sûriyê li Ezazê û li derdorê wê ku yanî helwestê xwe dan xuya kirin bo dijayetiya derbasbûna evê rêxistina terorîst û li gor ew ê helwesta endamê tevaya endamê îtilafê em bêjin desteya giştî di îtilafê de li gor ew ê jî ew daxuyaniya hat û derket û belav bû. باش برز قد تخوزم داوين برسيار هر لسر بشاتين عفريني شخوطة بحثها الوسطى ائتلافي كر لسر بشاتين عفريني ودربسونا جبهة النصرة هنو كونوا نرين أنا كسيد نوع ائتلافي ده وبتشرنجي بتششي وي وتشقوت
درباري پیشهاتین عفرینه جه کسین کو آمده بون ده جوینا ائتلافی ده یعنی جی دسته گشتی ائتلافی ما وەک نوونەرێ ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی دهۆندڕێ جواتێ هەلوەستا خوا داخویاکردن شخوا هەلوەستا مە ژە هەلوەستا ئەنجومەنە کوردی ئەم نوونەرێ وێنێ ماگۆ ئەڤ ڕێخستنە تەرۆریست یعنی کو لەسەر لیستا تەرۆڕێ لیستا نەتەوێن یەک بووی ئیرۆ گاوا گۆ دەرباسی عفرینێ دەبێ مەترسیەک مەزن چێ دکێ کو ئێریشێ مەزن لەسەر ئەوەی دەڤەرێ ببێ دزانن یعنی گاوا گۆ رخصتنك ترورست دفرك دبي جماعة في هذه الناب دولتية كو إيريشي ويبكي وقابا قو إيرو دا عفريني دبي مترسيا مازن وخطرها مازن لسر عفريني يكو إيريشين روسي إي ريجيمي إيجي شخربك بهانا وإيجو جدل جي شر ترورستا بكي جبروي كيجي بيشروجا هريما عفريني ودردوري بسر بيجي دي كذا مترسياك مازن دي دوی اف نزیکترین دم ده کار ببه کو اف جه هرمی در کبه در بکره و ما گو دوی ناو لی بکرن کو اف رخصتنک تروریستی و امرد کن یعنی در باسبوناوی دوی فکر جه هرمی کشی در کبه و ها یعنی بجیجی بود داخل یعنی ائتلاف ده هات نیفساندن و سر راگاندناوی جی بلاغو و خلقی تواخور بله زور سپاس جبوی اندام دسته سیاسی گشتیا ائتلاف برز عبدالله گدو ایروت میوانی ما زور سپاس لسر شروع و اخفتن انت